Karbia porom kang thumpen diphu lurlangso hacha klamalong hacha kekan kepangceng. Cases hamren hawaramai pen patir piponsi hacha kekan arong pen pangceng. Karbiang long along ta uruka ki theka talon jiapan asona jamek kedeng. Kardom nili karbi paim ta me birta than bang sami junali timungpi non birta ang tonpen arju iktha hacha ke kan celebration committee lapen lurulangso CTM club pen arkoi crep player ni karbia poroma teng lurulangso hacha kana klamalong hacha ke kana jaimek pangcheng pontanglo Karbia poroma teng kule nga bipen lokhi lomea phan ingthum arnesi diphu lurulangso hacha kana klamalong hacha ke kan pangcheng pontanglo hacha kana jaimek ateng pen lama kang thur tirim kang duk kule nga bipen pilukhi aphan ingthum arnesi hemlong thu chiwat hacha ke kan celebration committee me kusem sonterang pen hacha kan katalon jaimek kan ni saphan pachini se arkoi krep hoani hacha kan ke pajut amai paduji pusi ningje lapen karbi jutang hacha kana long kachito dunji aphan jutang kacheng hon arada phan chopha kaprek anim ke kroi abang pu aphan chopha si pining hacha kana jaimek long prek je ka jaimek kedeng paklang ni rolong lulang soro elong ni tomadak kulinga bibu hok siradak lukia minu endam lo wang penon dak jimti manang le lo asi ron kaprek to kardom kardi tangan lo lang to manggeng to niko konon ron bari me to bang kardi ka pejo dopo kardi ka pejo to tangda pie bang ni to la ron teng pen man pen pisi ala chojun po pini bang asai ke lan si kang ton po pena wani abang ke ako jimti man long penceng ponu ha inkroan abang sosok pon po alda kardi ka pejo ta dui pena indeng ni atiela Cases hamren hawaramai pen patir piponsi hamren rongbong ronghang pathuo klamalong arkoi ni phai krepli ani pen hacha ke kana ronga je pangcheng pontang lupusi nilituma pherang ke hundor kropen birtanang pale hacha ke kan kangpu mai padosi maya long lun se po borsing kramsa pasapo miji be habepi haberiso sar sengteron rapati haberiso sar bidaram timung saronjit teron sor conservation board chairman Karbing autonomous council pendanglong ongdung jutang kaching hon adadatum chitong dun enaro por pai krihinia por malom pen sar sengteron habepi haberiso pen ajoksi arkoi kripli ani pen arkoi kriner cap ani an apan hacha ke kan aronga je ingponlo laso aphi cases asonga lama sar mohon singh terang mai pu cases hamren hawar mai pensi pangjar hacha ke kan ke chengji jai me kalong sar borsing kramsa pensi lokhia porom kangthum alun lun ponlo api sar miji be basapo pen kangthur alun lun si hacha ke kan pangcheng pini pen arkoi ni phai kriner cap ani an ani wang ta prek jamadi malong hacha ke kan padoji lapen ni phai kriner cap ani anabangke ason kachipati ta padoji pusisar mohon singh terang mai pu cases hamren hawara mai pen pachini hacha ke kana men pen lottery ke pathuta padoponsi ke chengsian nong e sok muning koi adun thu nong e sok mun krip li lapen ke thoma nong e sok mun cap an pajir ponchi pusi chini dun Karbiang long along ta uruka jaimek pen bhogali bihu katalon jiaphan kunturu ki kimpen ani inghongkok ancholo bihu sonthom dolake bohag bihu rongali bihu lapen bhogali bihu henlo bhogali bihu aphan mak bihu putapu sangkimi pen kasalam asona him nempo him sangadung sangpher kicho abihu uruka ning wepensi bohag bihu chengji bohag bihu katalon jiaphan hauraghat beloguri along kuntirik pacharninga hem bhela ghor salam si palang me pona sonsi theklong bhelukhat ari sumaratum lasokelang mea bhela ghor selam si uruka ajo ong anisan kichora pruiji aphan kichon ahor musik dangpon ইয়া মাঘৰ বিহু প্ৰস্তুতি আপোনালোকে গম পাইছে আজি দিনটো বিশেষ দিনটো আপোনাক সকলোৱে জানে এই মাঘৰ বিহু প্ৰস্তুতি আৰু এইখন হৈছে বিশেষ আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে কাৰ্বিআলঙৰ ভিতৰত এইখন হাৰাঘাট অঞ্চলৰ এখন গাঁও 200 বছৰীয়া পুৰণি গাঁও এইখন বেলেগৰি গাঁও আমি ইয়াত ভোগালী বিহু প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আৰু আমি কৰি আহিছোঁ আজি 200 বছৰীয়া পুৰণা গাঁও আমি কৰি আহিছোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াত ভেলাঘৰ সাজিছোঁ আমি তাৰ যদি আমি মাঘৰ বিহু পালিছোঁ কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক এখন আইন জাপি দিছে যিখন আইন আমি নামানো
নিজৰ আমাৰ ইমান নিজৰে থাকিব জেগা নাই এই কত বিদেশী হিন্দু বাংলাদেশী আনিব তেওঁলোকে এইখন আইন জাপি দিছে এই আইন যদি আমি মাঘৰ বিহু পালিছোঁ এই আইনখন আমি নামানো তৎসত্ত্বেও আমি মাঘৰ বিহু পালিছোঁ আমি মাঘৰ বিহু এতিয়া বিহু ভোগালী বিহুৰ আমি 2 মহিলা ঘৰ বনাইছোঁ লগতে আমি লাচিত বৰফুকন বনাইছোঁ অসমৰ মানচিত্ৰ বনাইছোঁ সেয়ে আমি মাঘৰ বিহু পালিছোঁ লগতে আজি ইয়াতে আমাৰ ভোজ ভাত চলিব ভোজ ভাতত আমাৰ গোটেই সমূহ গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগে খাম আমি ৰাতি প্ৰায় আমাৰ গাঁৱৰ 200 প্ৰায় 250 ওপৰ আছে ল'ৰা ছোৱালী বৃদ্ধ আহিব মহিলা আহিব মহিলাসকলো আহিছে ইতিমধ্যে মহিলা আহিব আৰু বৃদ্ধ আহিব ল'ৰা ছোৱালী সকলো আমি একেলগে উৰুকালৈ বুলি কি উৰুকাবলৈ আমি এয়া আমাৰ উৰুকাবলৈ এখেতে দেখাইছে পাতি হাঁহ আছে চেনে হাঁহ আছে আৰু আমাৰ এটা খাহী ছাগলী আমি 3টা বৰ্তমান যোগাৰ কৰিছোঁ ৰাতিলৈ এসাঁজ হ'ব মানে ৰাতিলৈ এসাঁজ আমি একেলগে খাম বুলি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই গাঁৱৰ পৰম্পৰা এই গাঁৱৰ আগৰ পৰম্পৰা Karbi ang long along ador kido ahormu kido o lapen pinangan na munida tumkang huparuhum kilit parpik aporahut silonizan lang mili lang buku disubay lapen klurdung along koilaki produk pajang plung anpin. Karbi ang long autonomous council along ang hoy kido tumpen kachibra blok ajok kang saidu na bang kabe pen kipur kang huatum amithanga hemakia dat ason chitin si akili koila kipur kachiti hang jo hang hai anpin lo. Lason thot si Karbi ang long pulis atum ta kachirap dun pen tangka kirung dun paruhum penang parkit hang nata kipudun ave. Karbi ang long along ria long harlong sang tikang huchot kali koila ta aningkan inghusi inglong along paruet anpin lo. Lada Karbi ang long autonomous council along ang hoy kido tumta mithanga pharman tangka nang kilebera jok kithek dun long le ason sinon anta chiparjan pomlang. Owe chuprek chupa sonsi rit sokatiki atumke Karbi akhaya longta dopik lang bonta lokhia porom ingthur jirpen hachake kana tum ong parpe tanglo to apora hut methang Karbi jothang kirim ki bikapang cho kinang sot puma thadamsi hamren harlong jowe longkeswar ingtikathara hemalong mithanga sok rim etbi etaphi alon pen hachake kan ke pamana berta hamren rong supi pen pherang ke hundor krop non hejong berta nang pele Lunsi popen lokhik aporom lunpen ingthum jirsi kachitong dun aradaphan lokhi nangki plangalam pachini api luning thur jirsi risomara tumpen angdi hachakikan pado laso apora hotsi kopikosona potsi hachakikan kipado nang kokalam the kachithan kachimum sitami pado risomara tumpen hachakikan angdi kilangdun ning chikaun esi sarmara tuman takikan aning arong chipidun theklong kachini dun atengki lapusona ronatang ke choklim pen sokheroi hachakikan sagi claim atum ingarpik alopusi arlengi saratum pen ajok than lasibang so ajutang pereng verji prote arong tin sitami ki claim verki akinang sot pusi me hip me kaching hip bomb pen arlengi saratum kachithana lam longdun Bogali bihu aphan pu panong si dipurong supi lang okahithia long lin kep lining koy ok lang ki Georgia phan lam sarason si theklong birta ke tok hut an ke lang ok ki namjia tum lang okahithia long munit chingprom uason si theklong Bogali bihu lake ki chokijun abihu Bogali bihu ki chenganing we mate uruka aning we ok an isan ki Georgia phan Karbi anglong along ta munidatum lang okahithia long ok ki namjia phan ador chepet dam ason si theklong Dipulang okahithia long Bogali bihu aphan langa ok kinam kachito harji katyu sa perang kepen kinebla apera harji mate mohor henlo Bogali bihu long pachiton si dipurong supi hithia long hen purui ruidok sangpher noklang nok narikor haihui ke Georgia phan kilanta pado Nilip ahawar number 1 chuki hola sarpo terona rong along ar koini phai krehinia nini phai kre ke thom arnian ninia baha sar chatra bea hem vopong ingdeng hini anam ke themate chujun karkli mesen me etpen kapachuna berta non hajong berta nang pale Nilip ahawar number 1 chuki hola sarpo teron sar chatra bea hem along vopong ingdeng hini anam ke themate chujun karkli mesen me etpen kapachun bangsu kachithok kachijira long hempu mukrang rachingja hawara me pen Maipu Bida Singh Pro, Claim Chirap Bangpusar, Robindra Teron, Sarson Rongpi, Tasinja Song Pen Maipi Sangpi Pukila Lekte Pi Pen Chenglong, Pinangan Kitheke Dingatum Chitong Dun. Lang Lokso Sikari Rong Hangarong Amekar Kandong Rong Para Hemalong, Arkoi Sokroi Hiniang Deng Sokeroi Kikan Mesen Pen Kapachuna Berta Non Hejong Perangge Rastam Tau Pi Pen Berta Nang Pale.
Arona ting adap apor pen risui jang atum rijai pen sok nang roisi hem sok purualong an kit hap dam pado la suapi ajua por risui jang atum pen jutang akekan paklang labang sukikan along lun sepo sing rong hang pen si jutang alun ing thum lim pen lun ponlo la pen kang kan dong rong phar asupo kam sing rong phar pen si la so sai mesen pen pachunlo karbia jutang kapacan jiapan arong tin adon tin sitami claim pon pu pusikam sing rong phar pen pachini non malam so poraphan birda moin ton peiksina Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo piputhot birda along wangtulo Karbi Anglong kiton kilang atum dokmoka thana ke parlo ilong aing nama jopen PDC ke inudapan ingnang long lapen arideng pen AK47 ibong hele mutrok ke pratrok long pon pusiket kiton kilang ahin pen pacetak Karbi Anglong pen okchung pran kapawijia phan kiton kilang asai kampen kakurukasai deng bomlang Karbi Anglong kiton kilang atum pen lasu kiton kilang asai arkoi kreplia ni dokmoka thana angkang chomplala rong pen kilometer kini ke helo ingnama jo kiri kakuruk padodam kakuruk damahut dokmoka thana arlo belughat bikhoi be rong amekar ramrong hanga suporostom rong hang pate birlong be ata trainer ke paphan kar japen kangnang dam kangnang lok arideng pen AK47 ipong hele mutrok ke pratrok PDC ke amen ke jithabalo magazine isi AK magazine ponch isi long pon pusi Karbi Anglong ISP pen pachini Surihini raing koyaning kana pharman kit homang deng Khelo India Youth Games Gymnastic kachipate along ke hatuma phan nong ekepajira birta non hejong birta nangle Surihini raing koyaning kana pharman kit homang deng Khelo India Youth Games Guwahati Dispur Bhogeswari Pukanani Indoor Stadium Gymnastic kachipate along gold silver lapen bronze medal kilong abang piatuma phan Assam Olympic Association dun maipu Bisnuram Nunisa lapen Arya Sangho pensi nong e pajir ponlo Karbi Prime Time ang kela pons kang ton poiklo tumithak me kurwang tu